kinya kwaya na motungata mwanya mwanya kiria chibira baumba kwenda uteithio kuma kirio. Bunge ya kaunti ya Embu ni irauro gutigira ati ni avitukia health bill iria imbere yao niguo kuvotithia thibitari ya Embu level 5 kunganagia mbia ciao oene kuivangira mathavu undu umwe na guitumira na mavata monthe maria marendekana ta kugura ndawa riria ciathira. Ino ni kuona mbia iria cionthe ciunganagua thibitari ino gwa kavinda gaka igendaga akaunti imwe ya kaunti vamwe na mbia cia kuma mvongere ciingi na vuva ucio ikagairwa mvonge ngurani kuringana na mavata maria mari namo. Kwa uguo thibitari ino yetagira mbia kuma kuri kaunti ya Embu na varia kengi irikagiria gucererwa na nikio rimwe guturaga mautungata mavata thibitari ino. Health bill ino yaretirwe mbunge ni MCA wa Gatuli North niwe Paul Muchangi mwaka wa 2016 na iria itanavitukua nginyagia umuthi. Turavewa budget ya health. Besa icio tutumagira every day kugura ndawa murwaru akithiaga amwe maukaga na matina mbesa no mwaka marigitwe. Na budget ile tukoragwa tuvetwe tukaroria statistics ya andu aria mavitukirite thiini wa Embu level 5